lingaw. Ano yung kwan yan, no? Wala na yun. Tara. Sa isa? Where's the goldpen? Ha? Gamit ko ni Iya. Tag-city-city, Eric sa dolog by J6. Size size og city. Where's the disco? Kaya dari ang kami. Sabon man eh. So, back to normal na ta kayo. Ka-delivery ng mga panel. Ka-deliver na sila ganina. O, natapakan na ta sa this week. Ilangan pa dito. This week na ilangan pa dito. Saan mo gagawin? May char-chara. Ay, nako. Taga na ako sa dito. Wala sila mana dito yaw-yaw. Sugo-sugo na ko dito yaw-yaw. Wala sa kalahibaw na. Hindi man si ikaw sila ma. Time up. Plastic. Basurahan? Parang asa ka din ako dito? Tara, imong uban din gamay na lang. Ay, takam sa limos kamera. Dako kayo lugar. Dako kayo lugar. Takam sa kamera. Dako, umay na. Wala, makabayad na po ko ani. Sa Francis Duhanya. Ito yun, ano mo, oy? Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just want to know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? Ako na naman may utang na rin. You can say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true.
Pamilya. Isa pa? Parihar niya sa amiga o pamilya. Pamilya na amiga pa. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies. I just wanna know the Sila ka po. truth. Do or die. Is it me or is it you? Is it you? You can't say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make your dreams come true. Darling, you can walk away, but I'll keep coming back to you. Sa paano? Sama. Scotch tape nga tagpiso asaron. Saman. Pagpiso nga sa shake. Piso nga sa shake. Scotch tape. Nakabuok dahil. Nara? Diba ne? Magic flakes? Tipis? Ganisa? Napay ng ganisa, te? Ha? Yung galop? Yung galop. Hotdog, wala sad na? Swak chuko. Chuko, chuko. Isa ka? Gigit-git. Sarap kaabangan, awan. Rata. Sila ka ba? Diyo. Hindi lang. Nag-angay man sa tanan lot. Ay, ay, ay. Napay plastic yung nanin. Ha? Ay, hindi yung hini.
Hari na sa tadi-ari. Baklay-baklay. Akong tindiraw. Baba kayo. Buyag-buyag. Sa magtapioga. Daan nga stocks. Bago nga stocks. Tanaw na to expiration. Parihara ba or na o expire ang anong deliver. While parihara sila expiration kay nag-deliver ni siya simana ka lang nakaw na nasa sila parihara sila so pwede rin natin sa ibabaw ang bagong i-deliver. Naga na customer. Linda siya. Ikaw customer ka na siya. Ang check na ito na may expiration. Parihari na po sila. May pa 2021 pa. Pwede na namin ito pa. Food halls. Food halls na. Naka po. Sarap. Dula. Nalilipad. Salamat ang ako sa... Sa tadiri sa kape.
on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah, we don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. We could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah, we don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. Must be fate, must be a sign. This must be fate, must be a sign. So lost here. Ano siya, gamay ra kaya mong yan siya. Ano yung sa usan niya patusina. We don't have to go back to what we used to. 35, Rather just stay, 85. make a new life with you. Kaya sa damo siya sa 38. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Ginagmay ra kayo ang among gida ginot. Nga ginan siya. Okay na ginagmay basta pwede. Kailangan. Oh. Okay na, okay. Tarang. Maragwala. Pero laban. March 21 ang yung expiration. March 21 so ito yan. Pwede na nato i-tago sa ibabaw na o expiration.
ganda oh. Guwapa mo. Oh, yan naka-record yan natin. Unsa ka diha? Unsa man gyud koy ukoy. Lain te. Ini sa met. Pila ka bo? 2, 4, 6, 8. 5. Sarap-sarap naman ang imong ulam oy. Inihaw ko yung ano ko. Bantres? Bantris kay gisip-un. Supsupon naman tong sipon. Unsa pa te? 41. Mora? 41. Mm. Luy, ana lang. Wala. Bantris. Ni inog-display pa ni kani inog-display pa na siya. Daghan pa kayo tag inog-display kana ipa na siya. Pero pahuway sa takat. Sakit ang hawak sa guwang. 52. Ito ang dosina? Blue green. Blue green inday. Green lang ito. Green. Ay, manakot ang kulit. Saan ako hili ko? Grabe ko mabaaran. Wala pa. Wala na ganag color. Sabaday. Sinamay kapit. Naan. Sina. 25 ang dosina. Kani brato ra sad ni siya. Ngit-ngit. Mag-agang against dyan. Ngit-ngit. Kanin siya baligyan na mo kay 52 ang dosina. 75 ang Thai. Abi na huwag ka na pareha sa mood. Huwag ka ni si ate. Ano to? Abi na cookies. 1, 2, 3, 4. 25 ang dosina. Pila na natanante. Tanan. Wala man ba? Banaon ako kay guys.